UMLA Kamolai konstituensi uba piti sokmi manhaka sauterik ujun arjar arpoi ulayo bansam da ukau syaki pajba jong kasinong molai nongkwar hakani kasi lai donlang urang ba sinong sekretari bat kiri urang ba jong kasinong bat ki pajba kibadai banyo ya kani ka jingirap kani kalong kasin kabar hakabau UMLA unno ya ka jingirap sya kasinong kamtam kum hakani kapor badon ka jingkhang dam balawan lungshop kunyang jingpang COVID-19 hakani kasi layo bansam yau kau tang ya kitu giyeng kibala idon kam ya ka jing yarap shisha namar kasinong molai nongkwar kadai kawai na kasinong kabala he bat kumta kinumla bansam lot yau neu kau sya baro giyeng hendrei lajit tang ya kitu giyeng kibala idon kam shisha kumjuru UMLA hakani kasi lano jing yarap syaki asha kibadai ki frontline worker jong kasinong maulai nongkwar habakren hakani kisi uba piti sukmi ulong bakilami shibun kiri pajba kibadon kamansim ka jingirap yakiwe bat kita kilong thik kum kita kinong samaria kibabha kibadon ka jingirap dakamon sumba syakitu ki longyeng kibadon kam bat kibakerdu bat kum unong yalam jong ka konstituensi ulong ru ulong ubalakloi ban kiner nakakti kamon kadiang jongu kadba ula nakabor ka jongu kum kani kapor jong kaklam barok pilang kispa nyo samenta kasngai pat ino sispa androko ye temot baro aspa nyo ye kacing ai jong UMLA yarap yang disinong cungi menta pada sispa androko ye barok ki blok kebetulan apa nongkwar ala jet lang ya barok banyo ikan kejerap menta step nakal yang jong pi barok pin sayo yo khau ba shipo kido la pen khre nam trajonga da trajong pi kajing ai ni kapor menta kalong da ka menta ki long ying long sem ki ba kham jenjar ki ba kham sitom ki ba kham kado ba ha ka jo kapor ki bom yo shu bandek pela balik sini akini ki segi menta kala syam singe ha do kata-kata namar haba dan lockdown ai betul lockdown barang juga por la ai curfew nyimyo asyu ya ka ban letrai lekta kinong belas ni kimyo lesyu no traying kimyo lesyu ki dongnya kali kimyo lesyu kinoi kai kimyo lesyu baro la syam jinge ha hakini kisni gemeta lamar lingba uni kunyang jingpang uni corona virus ilama de kebenta ka baar Arpo, yang bakal diga first wave, Arpo. Benda pada kawan ke benda ke ar, kadai ke second wave ke benda, kadai benda ke ar, kibun kibriu kibalayo ya uni kenyang jingpang upana virus. Gama senang le pentip, apa senang kidon kumtu berapa tiap apa senang kibayo uni kenyang jingpang. Dan ngis ngau komen. Bani thua ipi bakini ke biya pang barok du pasdang menta ke lekot ke lekhya nakali ka jongahi mdai tangani ka sigan kut ngindang yai beteng ban ai ke jingrap ya ki nong song snong jong nong par ya ki nong song snong jong ka molai konsensi hi barok away skop ha ban pentip na pedeng jopi dan kanono ka jinjar ki asya hapo nong war Rekan agan wadi giri betrestom hadu kata-kata. Kajing kuat jonga ya ki ying berapa onong kuar. Ibon kanu kajingnya. Skop ha pentip sya ki asya. Pentip sya gerang badong. Pentip sya sekretari jong asnong. Pentip sya astan nang basnong. Pentip sya orang basnong menta banyo ajerap nota ka jopi. Masuk kemen hang ini sengi menta. Namar ba Kaperthai berok kami kemajinge, India kemajinge, Barkumju Amerika kemajinge, Kamolai kemajinge. Hakini isni, dan sebun kindong Samaria kemabha. Agaktian jong belai, ngesyam undong Samaria di babha. Hakini isni mentang, dan bun kindong Samaria kemabha, kibelek bha. Kidon nong Samaria. Kiba aibam na kabenta, ki aibam na kabenta ki bom bam.
Idan kinong Samaria, iberi tra jong gayeng, namagi I gelong bagi basyong wahi joki miyok belas ni, nak kena joki kimap ya kimap nak kamata bawa yeng jongki. Idan pada nong Samaria babha, padhang ni sengi idan ki school. Idan ni school, namagi tiap nak liang jongki kmi pa kimdan syuk ke belah gasni, dan pisah syuk ban siu ba school. So komen bagi don ki school ki bagi kmi pa ki thu shanga yong bang dan kuon rengut na hen rengut laingut ki school ki map ai bandak dia juga kim syuk ke ba school na bagi thu ya ka jingdok ya ka jingkedo ba ka jinghiran hadu kata hagani sengi mentang ki beri berhak la do ka kam gajam ladu ka kam gajam ke belas ni berhak la do don dah pedeng jok ni ngi so komen idan pada ki kontraktor lani mata ki ba aikam ya ki misteri jongi masuk men kidon ki parlok ki jongi ki baterai misteri yang bang ni sok men banda kali yang jongi kontraktor jongi udang ai yang berbelas ni boros katang yo oleh hajar dan ni sok men mana katiyo sijar ai nak yang kontraktor tang bang yo ki ke bam gedi kidan ru menta nak kali yang nonya kali kau bang isu kemen, wan ngim kau mentar sinai tam, muyanya akan isu. Kidan punya kebadan ki baik kamai teres, kidan ba kamai lokal taksi, dan banyak bos jumlah truk yang bang isu kemen. Balik jungi dong ai sisim setiau sijar hajar. Jika dia kepor, kajing khot jonga ya baru ki pajba ki betan kalat lenti. Skop ha ya problem. Na kamenta ki bajenjar ke basitam ki bakeduk hiran. Boleh skru kerpang na kamenta jong gitu ki belerap. Gidan kam bedon kemensim jong kejingrap. Kat ni gilong kemi gidan. Kerpat yang jong pi. Mau sabha ban duk ban dem ho blei. Kerpat yo blei. Tada long kamon jo blei bon weng do mata ya uni ukuna baras nak ni kepathai boro kawe. Tada long kamon jo blei. Un weng do mata ya un weng do mata ya kejingdok kejingkedok kejihiran. Bamanga mapi yap songo yo blei gidan kejingkot jingkhia. Aku dah sekolah,